Ahate Pitacura, usamljeni mali zaljev na još usamljenijem uskršnjem otoku u centru Pacifika. Na 3 metra prečnika nalazi se jedna velika i 4 male kamene kugle. Porijeklo vulkansko, kojeg naravno ima u izobilju na ovom otoku. Međutim, ova kugla je očigledno oblikovana za neke svrhe. Mi se pokušavamo prisjetiti znanja koje su imale drevne civilizacije. Prije 4 decenije iz Egipta je krenulo ustanovljavanje nove nauke koja se naziva biogeometrija i koja pokušava da odgonetne koji geometrijski oblici imaju najjače energetsko djelovanje. Ono što je do sada utvrđeno je da su to 2 geometrijska oblika. Oblik piramide i oblik kamene kugle. Stoga nije čudo što kompas jednostavno izgubi svaku vezu sa vremenom kada se nađe preko ovakvih oblika ljudskog rada i što je sigurno ova nagomilana energija koja se polako puštala u okolinu i u prostor služila drevnim narodima za njihove ceremonijalne svrhe. Evo nas u jednom motorcu iznad doline Nazca u južnom Peru. Ovaj kameni blok iza mene ruši u parapan sad modernu arheologiju i historiju. Zbog čega nam je bitno Rongo Rongo pismo? Legendarni Machu Picchu. Od samog početka naše potrage za izgubljenim civilizacijama očita je izvanredna sposobnost drevnih naroda u oblikovanju i upotrebi kamena u različite svrhe. Od ogromnih megalitnih građevina, poput Sacsayhumana i Machu Picchua u Peru, preko statua Uskršnjeg otoka pa sve do piramida Egipta, preciznost znanja obrade, prevoza i gradnje kamenom koji su posjedovali drevni narodi naprosto oduzima dah. Među mnogim misterijama koje su ostale iza njih, ove izgubljene civilizacije su nam ostavili tragove koji su ponekad zbunjujući, jer jednostavno naša civilizacija, ova iz 21. vijeka, ne nalazi logične razloge za postojanje nekih od ovih megalitnih fenomena. Jedan od takvih fenomena predstavljaju i kamene kugle Kostarike. Do sada je pronađeno oko 300 primjeraka ovih savršenih sfera, a u Nacionalnom muzeju Kostarike u San Joseu se nalaze neki od najljepših primjeraka. U centralnoj Americi sam Kostarika, San Jose, njihov nacionalni muzej. Ova sekcija je posebno interesantna za nas. Ona prikazuje nekoliko kamenih kugli koje su nađene na jugu ove zemlje. Ove kugle su građene od granodiorita, koji je vrlo čvrst granitni materijal. Perfektno su obrađene i gotovo da nema odstupanja od idealne sfere. Iza mene nekoliko manjih kugli od 40 cm, 70, 1,20 m, a na zidu je prikazan radijus najveće kamene kugle pronađene na jugu Kostarike u mjestu Palmar Sur.
Radijus je preko 2,5 metra, a njena težina preko 30 tona. Ove kugle su perfektno obrađene. Pretpostavka modernih arheologa je da su one obrađivane sa oruđima, odnosno sa kamenima od pješčara, kako nam to tvrdi ovaj ovdje natpis. Malo je čudno da pješčar koji je inferioran u odnosu na granit može da posluži kao alat za obradu ovih perfektnih kugli. Kada malo pogledamo ove kugle i objašnjenje koje se daje uz njih, ono nam govori da je pretpostavka moderne historiografije da su ove kamene kugle služile kao teritorijalni markeri za određena plemena. Da li je to moguće da neko pravi kugle od 30 tona, od 2,5 metra i da ih ima u koncentraciji nekoliko stotina samo da bi bile teritorijalni markeri? Evo nas u dvorištu muzeja u San Joseu, Kostarika. Ovdje je izloženo 10-ak kamenih kugli različitih veličina. Kao što vidimo, one su perfektne sfere. Sve su od istog granitnog materijala kojeg ovdje nazivaju granodiorit, to je podvrsta granita, vrlo čvrst materijal. Uprkos stogodišnjem djelovanju klimatskih faktora, one su i dalje zadržale svoj pravilan oblik. Vidimo, imamo manjih, imamo većih. Ono što je interesantno, to je da su ove kamene kugle, nakon što su pronađene prije svojih 6-7 decenija na jugu Kostarike, bivale prenošene u različite dijelove ove male zemlje. Najviše njih završilo je upravo u San Joseu, koji se nalazi nekoliko stotina kilometara sjeverno od Palmarsura. I one služe u ovom slučaju za ukrašavanje ovog muzeja, u nekim drugim slučajevima za ukrašavanje parlamenta, zatim dvorišta, banaka, drugih institucija ili lijepih privatnih kuća. Kao što ćemo vidjeti, sličan je slučaj i na samom jugu zemlje. Nažalost, ove divne kamene kugle su se utapanjem u modern način života izgubile onu svoju prvobitnu svrhu. Koncentracija na kojem su se nalaze, dakle ono mjesto, više nije prisutna. Njihova prvobitna svrha je zapravo nepoznata, njeni autori su nepoznati, način na koji su obrađivane također nepoznat i na koncu doba kada su one pravljene nama više nije poznato. Nakon pronalaska ovih kugli, gotovo sve su izmještane sa svojih originalnih lokacija. Neke su završile u privatnim kolekcijama širom svijeta, dok su ostale postavljene kao ornamenti u dvorištima privatnih kuća ili u parkovima. Najveća koncentracija nalazi se na jugu Kostarike, u malom mjestu od svega 5000 stanovnika koje se zove Palmarsur. Nalazim se u zračnom prostoru Kostarike, najmanje države u Centralnoj Americi. U malom dvomotorcu krećem se ka jugu ove zemlje, gdje je glavno nalazište megalitnih kamenih kugli. Nekoliko stotina kilometara južno od glavnog grada San Josea.
Južna Kostarika, rijeka Sierpa. Ona se za nekoliko kilometara širi, pravi deltu i ulijeva u Pacifički ocean. Poznata je kao delta Sierpa, kao delta Dirkez ili kao generalna delta. Tokom 30. i 40. godina prošloga stoljeća ovdje su Amerikanci sadili plantaže banana. Otprilike između 1 i 2% prašume je iskorijenjeno, zasađene su plantaže banana i na tom malom području nađeno oko 390 kugli. Koliko se stvarno krije na dubini od nekoliko metara na ovom velikom prašumskom prostoru nije poznato. Fenomen kamenih kugli. Nalazim se u Palmar Suru, na jugu Kostarike. Ova zemlja ima za nas posebno interesantan fenomen. Megalitne sfere, kamene kugle, perfektno izvajane, gotovo bez tolerancije. Odstupanje od pravilnog kruga je između pola i 2 centimetra. Megalitne sfere Kostarike u 90% slučajeva građene su od granodiorita. Riječ je o vrlo čvrstoj formi granita. Nalazište za ove kamene kugle je poznato. 80 km od ovog mjesta nalazi se planina Talamanca. Na njoj je granit iz kojega su ove kugle klesane. Ono što bi bila moguća pretpostavka da neki od konzervativnih arheologa zadovolji, a to je da su ove kugle možda nastale prirodnim putem, na njihovu žalost pada u vodu. Granit se nikada u prirodi ne javlja pravilnog sferičnog oblika. Čovjek koji je najviše izučavao ove kamene kugle bio je američki arheolog i astronom Lothrop. Nakon dugogodišnjeg istraživanja zaključio je da postoji nesumnjiva astronomska orijentacija tih kugli. Naime, one se najčešće javljaju u neparnim brojevima 3, 5, 7 i tako dalje, dakle kao trouglovi, petouglovi sa određenom pravilnom orijentacijom. Ta orijentacija jeste prema stranama svijeta, ali također ta orijentacija je prema određenim zvjezdanim sistemima na noćnom nebu. Prema svjedočenju onih koji su pronalazili ove kamene kugle, znamo da su one imale određenu orijentaciju, najčešće sjever-jug, te da su formirali trokute i paralelograme. Nažalost, pomjeranjem kuglica njihovih originalnih lokacija zauvijek se izgubila mogućnost da se utvrde međusobni odnosi među kuglama različitih veličina i njihov utjecaj na recimo kompas, kakav smo imali priliku vidjeti na originalnoj lokaciji na Uzdužnijem otoku. U svom obimnom, dugogodišnjem proučavanju ovog fenomena,
američki arheolog Samuel Lothrop je zaključio da je morala postojati astronomska orijentacija kamenih kugli. Evo me nakon višesatnog pješačenja po južnoj Kostariki, u kom su se smenjivale plantaže banana i hiljade palminog drveća. Nalazim se na jednoj originalnoj lokaciji sa kamenim kuglama koje su različite veličine. Ono što je svakako interesantno, to je njihov cirkularni kružni raspored. Ovih 12 kamenih kugli formiraju krug. Očigledno je da je na ovoj čestini nekada bila jedna velika kamena kugla, barem 2 metra visine. To potvrđuju također i domaći stanovnici. Mogućnost da priroda izluči ovakve kamene tvorevine i da ih zatim formira cirkularno, naravno nemoguća je. Pogotovo dodatni faktor je to što je riječ o kuglama koje su građene od granodiorita koji se ne pojavljuje u prirodi nikada u ovakvom obliku. Sličnost ovog lokaliteta u nekadašnjoj džungli, a danas plantaži banana Kostarike i pravilne kružne formacije viđene na uskršnjem otoku je očita, ali nam ne daje odgovor na pitanje za šta su ove kugle služile drevnim narodima. Po mogući odgovor, vratili smo se u Nacionalni muzej u San Joseu da još jednom ispitamo mogućnost astronomske funkcije ovog kotrljajućeg kamenja. U Nacionalnom muzeju u San Joseu u Kostariki nalazimo jedno od rješenja za svrhu ovih megalitnih enigmi Kostarike. Naime, petroglif koji je ucrtan na ovoj kamenoj kugli je prema istraživanjima astronoma Edwina Quesade zapravo obuhvatio 21 zvijezdanu konstelaciju. Prije svega riječ je o konstelacijama Pegasusa, krilatog konja i Andromede, nebeske princeze. Ono što je on uradio, on je uporedio linije i tačke sa površne kugle sa lokacijama zvijezda i linijama koje se vuku između njih. Rezultat je bio frapantan. 22 zvijezdane konstelacije su formirale oblik koji se podudarao u potpunosti sa petroglifom na kamenoj sferi. Pravilne kamene kugle se nalaze širom Centralne Amerike, kao i u Kostariki i na ostalim dijelovima ovog kontinenta. O funkciji ovih megalitnih tvorevina ne znamo mnogo. Naša potraga za civilizacijom graditelja kotrljajućeg kamenja nastavljena je u Meksiku, nedaleko od grada Guadalajare, gdje se na jednom planinskom uzvišenju nalazi velika koncentracija kamenih kugli koje lokalno stanovništvo zove Piedras Bolas. Prohladno i kišovito jutro u zapadnom Meksiku. Gradić Ahualulco je ostao iza mene. Predstoji mi nekoliko sati pješačenja do lokacije najvećih kamenih kugli na planeti, Piedras Bolas, ovdje u zapadnom Meksiku. Pratit će nas kiša, ali mislim da će biti vrlo uzbudljivo pronaći ih. Ovo je čudesno mjesto sa oko 250 megalitnih kugli, gotovo perfektnog oblika. Nalaze se na vrhu uzvišenja. Međutim, ovo se mjesto ne nalazi na turističkim mapama Meksika. Zašto? 1966. godine jedan američki arheolog je prvi put došao ovdje da stručno pokuša objasniti ovaj fenomen. Ono što je vidio šokiralo ga je. On jednostavno nije imao objašnjenja za ovo jer je razmišljao da je riječ o fenomenu koji je rađen ljudskom rukom, ali s obzirom da nismo imali razvijene civilizacije u ovom dijelu svijeta, nije znao odgovoriti na pitanje koji kada ih je pravio.
obratio se National Geographicu i 1967. godine organizovana je mini ekspedicija. Glavnu riječ vodili su geolozi i njihov zaključak bio je sljedeći. Riječ je o vulkanskim kamenim kuglama i prema tome nema nikakve potrebe da ih arheolozi više izučavaju. Izašao je jedan članak u ovom uglednom časopisu sa podnaslovom "Slučaj završen u vezi misterije kamenih kugli Meksika". Kada su objašnjavali pojavu nastanka ovih kamenih kugli, američki geolozi su nam podastrili nekoliko činjenica. Prvo, rekli su da je obližnji vulkan Ameka u svojoj utrobi formirao perfektne kamene kugle. Dakle, nijednu imperfektnu, već su sve bile perfektne po svome obliku. Drugo, rekli su da su putem erupcije sve te kugle izbačene na vrh ovoga uzvišenja. Dakle, nijedne kugle nema unaokolo, a mi smo udaljeni 30 km od vulkana, nego su sve završile ovdje. Ako uzmemo poluprečnik od 30 km, povučemo kružnicu, dobit ćemo nekoliko stotina kvadratnih kilometara. Da li je moguće, zdravorazumski gledajući, da sve takve perfektne kamene kugle završe na samo 1 kvadratnom kilometru? I ne samo to, one su sve ostale na vrhu ovog uzvišenja. U podnožju ih nema. Ili, da krenemo sa drugačijim objašnjenjem, da je neko koristio postojeći vulkanski kamen, obradio ga, stavio na ovo uzvišenje, napravio veliku koncentraciju, slično kao u Kostariki, iz nama nepoznatih razloga. Želimo li objasniti umijeće drevnih graditelja, moramo prvo objasniti najsloženije elemente njihove gradnje. Kada je riječ o egipatskim piramidama, nemojmo tražiti način kako su oni prenijeli mali blok od 1 ili 2 tone. Objasnimo onaj od 200 tona i zasuvana. Ako objašnjamo blokove na monumentima širom svijeta, nađimo objašnjenje za one iz Balbeka od 1000 tona. Ako tražimo objašnjenje za glave na Uskršnjem otoku, nemojmo objašnjavati onu najmanju, od svega nekoliko tona, već onu od 300 tona. I na koncu, ako tražimo objašnjenje za kamene kugle zapadnog Meksika, upitajmo se da li je moguće da taj vulkan Ameka, 30 km odavde, je mogao da izbacuje te kamene kugle sa takvom izvanrednom preciznošću samo na jedno uzvišenje, a jedna od njih da sleti ovdje i da ovdje ostane već milionima godina, kako tvrde geolozi. Po meni ovdje jeste riječ o radu ljudskih ruku koja je obradila ove megalite i onda ih postavila po samo njima znanom redoslijedu.